Nhà đi không? Có nhau lagi wen ke yung? Nyo kawin ja kuno yung. Jud dah lagi nya ni padan wen ja keno yung. Nya berarti hana je yo. Hana pikir hana ugo wen yung. Nyo pa de boh manto yung. Nya yung. Atoi. Kanyo. Nya be wen pegah mantong lagi wa kakeun kanyo. Nyo betul-betul. Ayo mameh yung, le tiba drinyo lagi tanghi kabeh memang kama mameh rumah jino. Ya. Gor. Ayo. Bayam bodrin wen jino ayo. Ya. Nyo pa. Ya, konyo lagi wen keun kah? Ja undangan bayam bodrin. Yang ngenyan kon alek mantong undangan yung ja bodrin undangan cit. Yang ke lagi wen pegah baka. Konyo meunan yung.